Калмандыктан Петр Прудецкий, Дарханский, Кёхмандыктан Артем Дьяконов, Кебейлуга. Дейкен, Никаких спортсмендар. Калмандыктан Тустар, Петр Прудецкий, Билеген Маппаранан Кэйне, онда Бакарсагайга, Балахиген, Десапурсата Дехамибу, онда Республика чемпионы боларга улахан кардиларын орамара хәйдәр. Бу көбергә кылмыктан Егор Лукин чурап чуруга. Ванна Валентина Пнасевен болга. Артем Дьяконов басты. Егор Лукин Бу орында бинно ласаңның кай. Осайна әгәрини бердә Егор Лукин üçüncü perspektifine spasimenin